Central Lairam long tlai the Lairam Times mininan kot kanin tlai na Thawngthanhnak Chiapa Ni Thawngthanhnak Chiapa Ni adi dong tiang rak ngai chiao din kanin som na Thawngthanhnak tu mangben sung Chin nu phungfim thiam pi zarli e chu Human Rights Award pe kasilai International Bar Association IBA ni Thawngthanhnak Chiapa apek mi Outstanding Contribution by a Legal Practitioner to Human Rights Award chu Chin nu pi zarli e ni amu tia thei ase Volei chunga oka ngan asimi International Bar Association IBA ni Thawngthanhnak Chiapa Outstanding Contribution by a Legal Practitioner to Human Rights Award tia au mi chu phungfim thiam pakhat ni no shin chau vo he pe tlain thiam chua IBA Award chu phungfim thiam pi zarli e pek asikong pur kuleko a phungning te in an than pi zarli e hi Myanmar ma no shin chau vo phunglam le tlok shwan na cha a komsha leng a chol chang mi phungfim thiam pakhat asi hleya nu chau vo LGBT he pe tlain phunglam ningin mai suang si tia IBA ni anlang ter pi zarli e hi Solidarity of Trade Unions Myanmar a phunglam le ro nak pe tu le International Law Association zong a phunglam le ro nak pe tu asi tia thei asi Justice for Women due to zong asi Thawngthanhnak riata European Commission ni Peace Ambassador cha a rian khin mi zong asi IBA phu hi avoi ni nakral pi adi Thawngthanhnak zakwa som li le pasaria thok mi asi volei chung ramfan za som sari leng phungfim na phungfim phu le phunglam phu na ni sentlei mi volei chung phunglam phu ngan asi hi award hi Denmark ram Copenhagen khwa a ara lai mi thaunili in ni kwa tiang to ding mi IBA tonpom na ka mishing in pe kasilai te thei asi Myanmar ram boi ruanga minute kuleriata minung pakhat an thi I nonnak liam mi singkhat leng phan Chin Human Rights Organization CHRO ni an thatninga Myanmar rama ra shang ni nongai nak an laktim thokin achwak mi boi nak ruang le shu sang ruanga minute kuleriata minung pakhat an thi I nikhata minung som nga le pakhat tuk an nonnak aliam te an lang ter Tu bantukin an thanmi hi Armed Conflict Location and Event Data ni anubik an thanmi Thawngthanhnak Chiapa Ni an lang ter hi ase Myanmar rama ra shang ni nongai nak lak antim Thawngthanhnak khat no hong ni khat in Thawngthanhnak pur tianga nonnak liam mi sing khat le za le hleili an si chang te Armed Conflict Location and Event Data ni an lang ter CHRO ni chun tu bantukin nonnak liam mi zatwa khi fiang hlangai mi asi boinak ruanga nonnak liam mi ngak chia nu le pa siang cha chim na kutjung thiam ngandam nak rian chuan na telin kyangkap sining in miza pe nonnak tuak tam mi asi te alang ter sen thang CDF DS le Thawngthanhnak chung chuan nonnak liam Thawngthanhnak pur kolesaria is lairam hakha sen thang hun rama Thawngthanhnak to chwa ma mi sen thang Revolution Force SRF a Defense Secretary DS chuan leo salai thong za cheule Thawngthanhnak chung chuan boi chung na chu motor accident in annunnak aliam tia thei asi Thawngthanhnak Chiapa Ni khata ZZLMS simi CDF zo tung CDF zo pei CDF lau tu CDF marale sen thang Revolution Force simi siam tlai phu pangani chun salai thong za cheu chu ZZLMS Chief of Staff asi te anlang ter salai thong za cheu ni akan liam ta khi Thawngthanhnak ka fak pi in sung na kan tong asi salo le rual chan chungkhar nan ngei chiat na kanin shom pi na tia ZZLMS ni anlang ter salai thong za cheu hi sen thang Revolution Force SRF a Defense Secretary DS chuan leo zong asi ama henun nagliam mi salai boi chung hi Thawngthanhnak chung chuan asi tia kan thei ra sang bom thak nakin mindata ngak chia pathum nun nak liam Thawngthanhnak pur kulekwa a khan is lairam mindat khopong khwa pakhat a ra sang ni jet fighter in bom athlaki kumhratluk no ngak chia pathum an nun nak liam Thawngthanhnak pur kulekwa jinglei swimila pangale cheu shonga
mindat khoponga ra shangni jet fighter in bom pathum athlaki ngak chia minung pathum kum sari le kum riat le kum shami annun na kaliam ra shangni is lai ram thanglei chu chungle in ka do na atwa pengi khwami in lo biakin na an ro ngai hleya minung zongnun nak liam le hliam tuar antam chin Deputy Chief Executive Member LADC Pusang Hulian Mual Chin He Tia LADC Department Chiao Khat Chiao Nak Ding Residential School Building Zo Chana Si Thawngthanhnak Chiapa Ni a LADC Executive Committee meeting ni arak che changban tukin LADC Executive Secretariat Building tir mun achati lo cha a dingdaite in achial si se Asham Thawngthanhnak Residential School Building College venga asi khot chungin event si se timi pe zulin Deputy Chief Executive Member LADC Pusang Hulian Mual Chin He te amun a anzo na Pusang Hulian Mual Chin ni chun Residential School Building huna ichial dinga hin khokham nak fel fight in pe zul a her cha a voikhatte a ichial kho silo chu cha a khokhin nak in tok tan ngai haw te achim Pusang Hulian Mual Chin ni chun Residential School Building huna ichial dinga hin khokham na fel fight in pe zul her cha a voikhatte a ichial kho asilo chu cha a khokhin khak in tok tan ngai haw te achim Pukelal Thanzara Executive Secretary ni building ningle khokhan chia mi chim in room ningle department kip staff strengths le room an herning fel fai in to a her PWD LADC le ni room thotning chingchia in kwa khang se a childing department le ichel chan chu doktan tranding te achim residential school building zo na ka hin executive secretariat building a chu executive member polal za omachinza Pularo Puyachinza, Pu JB Van Hoyle, Pu HC Lal Thomliana, Advisor to CEM, Pu Larungbola. Deputy Chief Hui Primokanti le, Executive Secretariat Building Department Kip HOD na le, SEPWD na an itel. CBC USA DH Board of Management Meeting and Conference to Atsuama Liawasi. Chin Baptist Churches USA H Board of Management Meeting and Conference to Thawngthanhnak Chiapa Ni zan khan an to I Chiapa Ni nga tiang to asi hi chi vui chunga hin thong thachim to na chu Reverend Dr. Sidu Kam Reverend Dr. Thongling Mual Hunle Longtlai le hin chi vui zo a akalmi Reverend Dr. LH Lalpe Khlua chun Reverend David Chungchin Thongle Pastor Aaron Ukle Reverend Dr. Stephen Sheikh Kiao Asilai Kong CBC USA ni annang ter chun he chi vi chunga hin special program theological panel discussion umlai I chu chamhan nak chu Reverend Van Chakam Thang Reverend Dr. Chanchum Hai Reverend Dr. William Ken Chumbi Reverend Dr. Chan Hin Thui Pastor Harvey Van Bignani anhan lai Public talk Mijapi Heberua Naka guest speaker Somi Natsu Victor Kensang CNF Deputy Secretary Foreign Affairs Le Salai Chalai CNF General Secretary Na Ansilai CBC USA TV chu Milwaukee Chinchurches ni intrigue dir hunin andir piak na Thawngthanhnak in Thawngthanhnak som thong CBC USA shwai to ding na chu General Secretary Reverend Dr. Shang Hlei Associate General Secretary Reverend Dr. Zathong Chin Siakel President Reverend Dr. Van Ni Vice President Reverend Thachung Nung Mission Director Reverend Van Nei Bi Women Director Pastor Naomi Sungen Trial CENLD Director Reverend Henry Chunglian Uk MC President Reverend Dr. Philip Sheng Ding MC Secretary Reverend Dr. John Van Nun Tluang MC Treasurer Reverend Hlei Sung Finance Secretary P. Pham Thla Cheu Assistant Finance Secretary Pu Rau Cheu Youth Director Pastor David Van Cheu Lian Humanitarian and Development Affairs Director Reverend Dr. Chanchum Hai Na Ansi Tutan thong kan than mi chu khavel khanasri lai zo to le ngai to nan di lak chunga kanilom mai zara kan itong chante na lai